Kumshi bynta ban rakhe ya ka National Weavers Day ka bahab ha ka nyau tarik Nailar Nongialam ka BJP ka Jylla hynne ka sngi kila Hiar sha ka jaka Nongialam Jain ka badon ha Kdonghulu Bhoirymbong block Ri Bhoi district ban rakhe kyrpang ya katei ka sngi. Kini Nongialam ki kynthup naduh dkhot ka NEC Bah David Kharsati ki President ka Mahila Morcha ka Jylla ka Kong Suki Pariat bat ka Vice President ka Mahila Morcha ka Kong iaishah Rymbai Ia ka prokram la penlong da ka jingai trailang bat ka seng trailang jong ki Nongthain Jain kti ka Raid Iapngar. Ha ka ka sngi la don lang ru ka Kong Benita Muktieh ka badai ka Assistant Industries Officer ka DCIC na lor kiwei. Ha ka prokram Nongialam BJP kila yasa me ki jingtip syapang ki skim baper ki bala mangkerpang na ka benta ki Nongthain Jain lengba ka sorkar pedeng. Mentah kesini nyutir abas ala jaran pusau kedai kesini lek Kmen ha baro kari India hi baro kawai kenang bagila ban ai kejingkar men ya kini kilong kami kamtam kini kina sanla bendeng halaki jogi kejar baru bagila ban presiden lagi menteri lagi ia kini kata Kongkong blame dan dekat bapi bat ni get scam dah kejing trace dong jogi ke kini kakam bapi train kan long ka baseso bat ngiru kom kinong yalam jong BJP ni trace dong ba nila ban posh thong ban pen long ya ke ke bapi kom kinong queen bat ki kena samla bapi la train kini kakam bat pen seluruh ya ki kena samla ban train kom kini ki jaitam bat bagila ban pen respa ya kini kijan ki bala thain la thelhi na kane kari kabai jongi bleshibon blendon kan bapi kubleshibon August man usnem ki celebrate ya kali kesini bagila man sanam ya kali kesini bagi ki breu jongi ki thain hi ki jan bat ni kwaru ba ki jan ba ki thain bapi ken koi saudong bat kelen saudong bathei bat bakin tip Bakari khasi jaya jongi ru ki lokwe jongi ru ki jan kasap ban thain ki jan ki baharu kom bagi skosal habani ko bikini ki jan rindia habani le chadel hi ni le ki meeting ki chekali nei pio e ki jan tigalong ka jingso skosal ya ka jan benriu badengi ki lokwe kunjo namar gi treshitam compare bala da ni phung ki jan ka sharu ki chedam ko por habani le ki meeting ki o bi le ki jan ka sharu ni su kwa ben le Iskuting, nimdi belum kiba skuting, nila belum kiba duna. Haka juga trekam, hendai ada habangi tre bisa jaga kam, hendai basan shibhogot ngindang keu ski, hendai ladangi ngibishni, iwei, kato kan penjat sisa yang ni kilong kami kamtam. Pisio ini mar nakapor syakapor, kilong kami kimju poi syaka kadal kabakrau. Balai kimju poi, mar tam shibakla hendet. Kami ki viral ki ba harupam penduk bersih yang ni kilong kami. Nengi kom kilong kami lah dah ni long ki ba ai keti kaman keti ke dia. Iwe long kami. Ban yarap, ban penkiu, ban thi ki jan ba piso. Nathei kadam sha ini kilong kami bagi poi sha thong. Ban ni sno ba. Kani ka party BJP. Ka aila sha yang ki thei. Bagi keren bangin wan hakini ki dorban bat bangin ki snotho ya bhi badan ki scheme ki ba hi kum kilong kami phiri ban yo bat hakunu kur kom phin apply tak scheme lu ident officer even sabatai shaya kadi de kobeshi bon ba David iken shong spy jong hi ken ru haki download jongi bat niru ni dei ban trash dom ban tentulan ya ka ke ba ki dei kilong kami kila trash dom bat ka Kabaka sorkar, but kasorkar kwe jong in the Delhi, kemudian ai kita kiskim, but nginget scam, baki ne kiskim, kin poi shisha, sha kito kibreu ki badadan hok shisha banyo aki, tangi to kibreu ki ba, la itu shisha da kito ki breu jong ki hi, ki bade ki ba, ki bla
support iki hapo ka election ke belanda Henry ngin pet party yang kali kapor ngin pet ba ngidei ban kibreo ki badok dan hak shisha banyo kumba ka sarkar jo Narendra Modi ulapha ini ba ngidei ban rung compare lada kade ka committee kabaret ru Henry ngidei ban poi shakti kibreo ki ban tre shitam ba di hak shisha banyo ya kita ki jingdan kam ba kita ki scheme ba ki dan hak banyo kublish buat Bah David minta dkhot yai Madam Benita Muktieh, Assistant Industries Officer, DCIC. Bain I ki contain bain batai siphang tek scheme affair. Kublish buat. Ketika District Commerce and Industry Center, mau ke bekitip kabaret ikut ke DCIC. Di kani ke office kadang napok hakmat jangka civil hospital. Babun sing orang kata DCIC pun kita kamtip ha. Kamlok yang buai ka human of PHE kita ada tip PHE kata ajak kam. Kita orang road kita ada tip. Orang health tip kata ini. Dan DCIC pun kita kamtip ha. Macam namir kibun kita tip ha deh. Kata DCIC katakan. Kita orang District Commerce and Industry Center kamu ke office jangi ka baik tang ya ka yok kot jongki industries kan. Jongki kam kiberiu bagi teriki. Mendek yang kam kibian dia alang borok si. Nia si kedhun. Kani bikila individual kan. Kumi kong iteri kum ka society. Iteri pretang ikumi gejat kam. Dai ka bapami ikima. Ti kumi kita gejat kam ni promote kan. Kumi kong plan tiru. Ila alia itu ki food processing. Dai la ai gitu ki training. Ti kumi kita gejat industries ka itu office jeng kan. Himdal kam bapilek chakoving office kan. Himdal kam balik chapok ka health bapilek clear kata. Himdal kam balik fishery. Dai te borok ki office ki dola ka jong ka kam. Te office jangi Kmen kadei mengi ai jia rap kibriu ki bakwa banseng ya ki kam la jong bakinjang halor kejat kata di ka bakong sando te bapinda ko banseng halor ki kejat kala jala jong ka banikong ya shukedi kadei ka finance ngini yo pisana ai mengi beduk dei ya kata ka sarkar Kmen ka sarkar napo central ki penmi ya ta skim ka bal adem bha ki khot ka prime minister employment generation program mathai don ki bal adaptive dan ki bamtip ko kata tiba syukat ke PMEGP. Tadi ke bala aslam ha kata skim. Kani ke skim kaya rap ya pi bapinyo ya kata ka baiseng. Bapaseng ya i kam la jong kai. Di banseng ya kam la jong kishim na anak itu kibriu kishim tang 1%. Mun nala dia pidon kam tang 1% ya kapisa. Bat ke batam baro kan ai nak kabang. Nak menepok ki bags. Kumbilang semua mendia bancule bi sepok bang pincu ong ba ai ngata kapisa bang pak banseng kamlong. Pidi balik dingba ki proper channel kan. Pidi bentik kan nak skim ayung adi balik bangan yo bun jing mentoy. Tekani tadi kejat skim ke wei ke bapi nak ki bai bun sin kim jupendu. Pindah biang ki kortisla, pindah biang ki civil score kani katei ki ai bai. Mo, te kata ki khot ka Prime Minister Employment Generation Program. Pidi bentik tan ka kertir kan. Mo, hakan ni ka skim 5% naladi. Mo 1% nak kajuk nak borok pisah cuba pidon kam Shillong. Temutang san hajan naladi pidi bandar pisah. Mau di bandar kli tu beri ba, udi bandar ke 1%. Dari berbam dan kendia dulu 1% urang lah ban cupan ki bahaya bahasan. Banseng kanu ka kam dai. Tiga batang pada kendai pesan hajar pada telah ai kabang. Tiga jimu toyu akan di skim bakadi karam. Mo sen ong kadi government skim